hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisero mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga insala station shurko mina ni khalanga pet mathebula ni ngwana smart wa gym wa xithanga ma xingirtana wa jeje ma kona lewa ndadze Afrika Dzonga we ni kwala nakona kolo umerisiwa ncindane Eric Mabasa ifama singafeleka awara yambiri nhlekani lo xikwembe khesele va xipano xa sima hlangana bona ambawula munduku handle ka sweswo mina na wena ifama sweswo kufika leka awara yambiri twa ku kwala mi nga koti mhaka tingani ntshamo lo wa commission u tikomba kha u tika swinene eka siku ra namuntlha ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta hi laha ku cincaniwa ka ha koho marito loko swi ta ka timhaka ta mahlamulele ya Major General Sicha Sinoga Sinona lava va ngile ku amukele vulavuleni le ka commission leya ya madlanga kasi mihlangano yo ka yi nga ri ya mfumo na yo yile ku tiseni swibumabumelo eka komiti ya le parliament kambe xivutiso ku loko va tisa swibumabumelo andaka leswi swi nga endleka le parliament loko ku ya kumeka ku na lava hamba vitana va Professor Mary Dihas a hi professor van'wana va lava va ku hehliwa leswaku va ve na nsusumeto wa leswaku ku hetelela ku herisiwa PKTT lava vona ke a va nga voyameli tlhelo ro karhi ke tin'wana ta timhaka leti hi nga ta lava ku titwa eka nhlekani lowu mingiseriwa Munghana Lona FM na leti wo hi nga khoma tona hi ta titwa kambe ke andaka loko hi bula na vamupani hi ta bula na tatana Odas Ngobeni andaka loko hi hliwa leswaku ku na tindhawu tin'wana ku nga hamati andaka leswi swa hlamarisa palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lona FM ntirho hi ta bula na vamupani hi bula na tatana Odas Ngobeni hi ndlela leyo kumbe va ta va hi pfuna ku hlamula xivutiso lexiya muyingiseri a nga hi vutisa xa ku hi vulavule na timeyara letin'wani a hi se vulavula nchumu hi meyara ya executive mayor wa Mopani hikokwalaho ka yini se na hi va lavile ho ka hi nga va kumi ku hikokwalaho ka yini hi nga va kumi kumbexana milandzu va ta hi byela loko se hi bula na vona sweswiwani hi ndlela yaleyo kasi lava nga sala kumbexana ku nga va ku ri vamasipala wa Tzaneen lava swiviko swi komba ku leswaku ongeti i doroba kumbe ndhawu yi ri yoxe a yi khumbekangi hi ndlela yona yaleyo kambe na vo hi ta va rhamba hi ta twa ku xiyimo xi njhani va fambe njhani vona councillor Gerson Mlapisani hi ta twa ku va fambise ku yini ku suka ka timhaka ta nkarhi lowu wa mikhukhula swi va khumbe ku fika kwihi hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka i timhaka ta ku tolo loko nongono ku hela a ndzi tshama ni fonerisiwa leswiya ni nga fonerisiwa swona tolo hi vanhu hi ku hambanahambana ka vona kambe xifaniso lexi ni nga hetelela ni xi kuma a ni tivi ku xi na ntiyiso kumbe xi na ntiyiso kambe loko ni landzelela vanhu ku ya hi laha a va fonisa xiswona swa twala ku za hi nga vulavulangi na vo va Musanda vo Madaji a hi xiboho xa ANC ko va xiboho xa mintlawa yo karhi yi nga twanana ku hi lava ku hlengeletana hi ta fambisa leswi loko hi vuya ka conference swi vula ku handle ka loko ku ri na swin'wana leswi nga kanetaku sweswo lava hi vulavula na vo ko va faction yo karhi leyi na yo yi nge yi le ku susumeteni hikuva van'wana va hehla ku va le ka ti-regional committee ta le Vhembe ta le Mopani a va tsundzuki nhlengeletano leyi nga famba yi vulavula hi ndlela leyi swi nga vekisiwa xiswona se a ni swi tivi a ni mani vandla a ni xirho xa vandla mina mi vikela sweswi mi byeriwaka swona se swi vula ku ko va van'wana vanhu va nge le ku ringeteni matshalatshala ku na vo kumbexana loko va vuya ka conference loko vo vuyisa leswi maka kona kambe hi mi twi hi hundzile ka yaleyo leyi se hi nga na yona i ku un'wana mingiseri ni rhumela hungu laha ku hi na masiku yo tala hi ri hava mati la Giyani se a ni loko hi ku Giyani a hi vuli Giyani ya Benstore a hi vuli Giyani ti-F a hi vuli Giyani ti-E a Giyani yi na miganga ya ku tlula kolomo ya ka 19 loko ni nga hoxisi se hi lava ta twa lava va tirhanaka na swona ku nga va masipala wa Mopani hi noma wa tatana Odas Ngobeni hi vo va nga ta nyika xifaniso xa ku vo va ri yini loko swi ka swi langutiwa ka timhaka leti ta mati leti ku xiphiqo ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi bula na vona milambu ta nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona i nhlekani khalanga ni le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula ve ri va hava mati eka tin'wana ta tindhawu a Giyani tanihi hi vakorhokeri na vaphakeri va mati mi tiva yini hi xiyimo xa mphakelo wa mati ka tindhawu ta le Giyani ma kombisa khalanga ku endzhaku ka timpfula ta matimba leti hi nga va na tona mavhiki lama kona hi ve na ti-water treatment plant ta hina leti nga khumbeka swinene ngopfungopfu ta i-8
kwala xifundzhenitsongo leti katsaka nkongo wa Tuas, Chapani, Phalavurwa, Tambaku, Mameja Skororo, Nondweni na yo plant ya Giyani. Leswi hi lava ku tiyisisa ku swa endleka van'wani vaakatiko va nga ri ku kumeni ka mati, leswi hi nga ringeta ku va hi karhi hi ringeta ku va hi hundzisa public notice eka vaakatiko ku a Giyani kumbe ku kongoma ntlhontlho lowu hi hlanganaka na wona ku na pump station leyi nga koho le dan'wini ra Sami. I pump station leyi operataka kumbe yi va ku hi karhi yi hi pfuna ku kuma mati, hi va hi karhi hi pfuna hi va ndzawulo ya mati na nkululo. A yi le ku tirheni pump station liya, so mati lama hi va ku hi karhi hi ma tirhisa i mati lama hi ma kumaka kusuka a dan'wini ra Nandoni. Ene va hi nyika mati ya ku ringana 16 megaliters hi kota ku kuma basisa ya ka vaakatiko. Leswi swi endla ku hi hetelela hi va hi karhi hi tikuma hi karhi hi basisa kumbe va na mati ya ku basa ya ku tenga ya around 11 megaliters lama ya kaleke ya nga ringanelangi ku ya nga kota ku phakela kumbe ku fikelela vaakatiko hinkwavo va Giyani lava kumaka mati kusuka plantini leyi ya Giyani. Leswi hi nga swi endla Khalanga tolo hi sungule ku kuma mati ya kusuka a Midville Thaba lama ya nga ta va ya karhi ya tatisa lama hi ma kumaka kusuka a Nandoni ku nhlayo ya mati lama hi ma basisaka hi siku yi kota ku ya henhla, leswi nga ta endla ku xiyimo xi va xi karhi xi antswanyana. Leswi swi vulaka ku loko mi langute xiyimo xi nga vuyela matshan'wini endzhaku ka nkarhi wo tani kwihi Mlamza? Swa tika ku va hi hlamula Khalanga because a hi vutihlamuleri ngopfu bya hina le endzeni ka damu. Hina hi nyikiwa mati ku fana na mati ya lama ya sukaka le Nandoni. Hi nyikiwa hi va hi nyika hi va ndzawulo, a hi ve hi ri na vutihlamuleri ngopfu. Swi nga va swi tika ku va hi hlamulela va ndzawulo because na vo a va si hi kombisa ku i xiyimo lexi nga va ku xi karhi xi tshamisekile ku fika rini. Tlhela ni kombisa ku ka weekend yaleyo hi mhaka yo hi tlhela hi komba ku na ye le Nandoni a hi nga ri ku ma kumeni. Va ma pfulerile tolo ya fika namuntlha na madyambu, loko va ma pfulela ya tekanyana nkarhi ku va ya karhi ya fika. So a hi leswi swi va ku swi ri mavokweni ngopfu ya hina, swi va swi karhi swi ri na hina swi va swi karhi swi hi tikiselanyana. Hi nga tsandzeka ku va hi hlamula vayingiseri ku xiyimo xi ta tshamiseka rini because i ntirho lowu va ku karhi wu rhangele hi va ndzawulo. Letin'wana leti hi vulavulaka hi tona ta ku tala swiyimo swi tshamisekile, na Phalavurwa swi tshamisekile, Nkonkowa swi tshamisekile, va Nkambaku swi tshamisekile. Laha ya ha xotaka ngopfu hi koho plantini ya hina ya Giyani, va Tuas na va Mameja Skororo Nondweni. Hi tin'wana ta tiplanti leti ya va ku na challenge. Vaaki va tsake ngopfu Mlamza sweswi ve ri xiphiqo xa mati ka tindhawu to tala a Mopani, hambi ku ri Vhembe, hambi ku ri Limpopo hi ku angarhela, se xi ta va xi ololoxekile hi mhaka ya ku madamu ya tele. N'wina tanihi va lava mi korhokela mi vona ongeti hi mpela se hi le ku kongomeni kwalaho ka ku xiphiqo xa mati xi ta va xi ololoxekile. Vaakatiko va na right ya ku va va tsaka swinene. Na hina hi leswi swi hi tsakisaka loko hi vona madamu ya tele because a hi ku tsakela ka hina ku va hi nyika mati ya vaakatiko mati ya tiboholi hikuva hi nga ri na mati ya ku enela madan'wini. Sweswo leswi hi vulavula hi na mati ya ku enela madan'wini. Of course ti-challenge leti hi hlanganaka na tona le ta swithekiniki leti fana na leyi hi nga na yo le Giyani hi leswi hi nga ta ka hi nga koti ku swi sivela, mara ku tsakela ka hina ku vaakatiko va fanekele va kuma mati lama ya ku va ya purifayile kusuka a ti-water treatment plant ta hina. That is why hinkwenu ku katsa na executive mayor hi na ku tsaka loko hi vona Midville Thaba na hi karhi yi pick up ku fika laha yi nga fika kona. Swa tikomba ku
eka malembe lama ya nge le kuteni xiphiqo xa mati xi nga va xi karhi xi hunguteka ngopfungopfu ka muganga leyi va ku yi karhi yi kuma mati kusuka eMidgely Park. Leswi swi hetelelaka swi nyika nyana matimba kumbe na mafolofolo ku hi kunenenene hi nga kota ku va hi karhi hi fikelela vaakatiko. Loko hi ya mahlweni na mhaka migingiriko ya ku vona ku vaakatiko laha ka loko ku nga ri na source hi va yisela mati hi tiboholi, laha ku nga na infrastructure hi nga na madamu, vanhu va fanekele va kuma mati kusuka a ti-water treatment plant. I xikongomelo xa hina xi xelexi tanihi masipala. Loko hi kha hi languta ni twe mi kha mi vulavula hi executive mayor va kwi hi ku tshame hi vulavula na muhumelerisi ku hi le ku va laveni ku hi ta kota ku twa ku tanihi masipala wa Mopani mi khumbeke ku fika kwihi timhaka leti ta mikhukhula, kambe swi tikomba hi nga ri ku va kumeni mi tiva yini? Ka nkarhi lowu muhumelerisi va nga rhumela xirhambo ku ve na ku tlembetano ka dayari ya vona, leswi ni pfumelaka ku between hina na muhumelerisi hi nga kota ku va hi karhi hi swi lulamisa ku va hetelela va ta fika va ta vulavula hi migingiriko hinkwayo leyi nge le ku endliweni la xifundzhenitsongo swa ku vona ku vaakatiko lava nga khumbeka va va karhi va pfunetiwa, na ku migingiriko ya hina ya ku lunghisa mapatu na hinkwaswo kwala xifundzhenitsongo hi va hi karhi hi fika kwini, karhi hi tirha na va ndzawulo na timasipala leta hina. Hi leswi ni pfumelaka hi nga swi kota ku swi lunghisa na muhumelerisi. Swi lunghiseni ku a ni se i nguva yo biha leyi ya Limpopo, se loko hi nga vulavula na vona ve ri hina hi ti-faction hi le ka faction yo karha hi la ku vulavula na vona, ku ve hina hi le faction ya nchumu hina ho va ku tirheni. Ni mi twile milandzu lunghisani na muhumelerisi hi khenseli swinene. Inkomo sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM 23 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta mphensa leyi nga ko ya mikhukhula na hinkwaswo na varimi na vo very vana leswi ku na nkulukumba wun'wana na yena nge na hina tanihi varimi hi khumbekile timhaka letiwani, se hi la ta twa ku va khumbeke hi ndlela yihi tanihi varimi loko ku ri na mikhukhula ya mixaka lowuwani. Nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 ntirhi hi ta va hi kha hi bula na Professor Dumisani Mabonda, loko ni nga hoxisi hi bula na vona swisinyana ya fukupile awara ya 12 hi ta twa ku kahle va le ku voneni ka yini ka mitshamo leyi nge le ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo, kambe ke ni ta vuya ni yisa mahlweni na wehe endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi amukeleni un'wana wa varimi lava va nge le ku ringeteni ku tisa ku hambana hi ndlela yaleyo hi twa ku timhaka leti ta mikhukhula leti va khumba njhani tani hi varimi ngopfungopfu ka tindhawu ta Mopani hi ndlela yaleyo. Hi maamukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani. Inkomo Mashi, inkomo nyeka vayingiseri va MFM. A hi languteni ka timhaka leti ta vurimi, n'wina mi rima yini? Hina Mashi kumbe mina haleni etikweni ra ka Nkomo ni ri Mathevula Mponi, ni rima tikhavichi, butternut, matamatisi na makhalabasa. A hi tlheleleni laha mi nge te hina ni tshemba mi la ku katsa na van'wana kwalano, mi va mi ka mi rima yini? Ya va kona varimi va nga tala la Giyani Mashi, vo tala va vona va karhi va rima tikhavichi na matamatisi. Se timpfula letiwani loko xiyimo xi te tani ti mi khumbe njhani? Mo ni sungula ni ku Mashi ti hi khumbile swinene, ti hi khumbile ku mati ya hina hi makuma eka ritavi wa hina. Xo sungula ti hi khumbile eka michini yo pomba ku mati hi wona ku ya fingetwa hi mati kumbe tshama ndzi ka mati mavhiki mambirhi kumbe vhiki hinkwaro hi nga koti ku vona. Xo sungula le xa vumbirhi wu ya hi khumba a hi ri na matamatisi, a hi ri ku tshoveleni ka matamatisi laha a hi ri byale 1.5 hectares hi lo tshovela only 2 weeks, laha a ha langutele ku tshovela for 1 month leyi ha taka kumbe yona lewa, mara swi kume sweswo hinkwaswo matamatisi lama ma fa hinkwawo.
se loko ma famba kutani ndzawulo yi mi pfuna ku fika kwihi leyi tirhanaka na timhaka ta swa vurimi eLimpopo? ya mwaxi hi nga vula hi ku kumbe ni nga vula ni ku ndzawulo yi pfulerile leswaku un'wana na un'wana loyi a nga khumbeka hi mhangu leya mati kumbe ya ndhambi a ti tshuneta etihofisini ta vona a ta tifomo. Kambe sweswo a swi vuli ku ta va ku ri ku na nhlamulo leyi nga ta humelela swa xikarhinyana wa lona ka wona. Swa ha ta teka nkarhi wo leha ku fikelela laha hi nga ta kota ku pfuneka, mara sweswi tifomo hi submitile wa nga swi tivi ku swi ta fika kwini, mara ku luzekeriwa ngopfu. Kambe bona ndzawulo va tikomba va kha va hi tekela ku mi pfuna, ku na lava mi tirhisanaka kahle loko mi langutile mi swi vona ku hayi vanhu va tirha hi ku tiyimisela? Ni nga vula nga tipfinyini ku eka sub-region kumbe eka tihofisi ta hina ta Giyani va tirhela mfumo kumbe va tirhela va agriculture va tiyimisela mhaxi. Ni nga vula vanhu vo ringana 4-5 lava va tirhisanaka na mina ale ku tatana Msiyamedi, tatana Mangatsani, tatana Liviya, tatana Baloyi, tatana Mabele. I vanhu lava hi pfunaka swinene, va hi pfumelelaka ku ri hi ri na problem. Loko hi nga ri na problem va ta hi cheka. Kambe ni sale timinete timbirhi tanihi varimi, loko mo va mi tshamini mi kumi na mintlhontlho loko mi ri na yona, ku nga va ku ri mintlhontlho yihi varimi loko mi ri kwala Giyani? Ya mwaxi, ntlhontlho lowukulukumba i makete hi na vanhu vo tala kumbe na 95 to 96 villages around Giyani, municipality wa Giyani, lava hinkwenu kana hi xavaka eka na va Letaba xavaka eka doroba ra ka Giyani. Mara a hina tanihi varimi va la Giyani a swi koti ku xavisa eka tishopo leti ti tlhaku ti ya xaviwa hi mindyangu ya hina va xava swakudya kona. Hikwalaho hi nga na mintlhontlho hikona hi hava makete, mara makete wu ri kona. Ko va ko suka van'wana tishopo leti, owner ta tishopo leti ti appointe vanhu vo huma Avembe va ta deliver swakudya kumbe swirimiwa leswi hi swi rimaka a Giyani. Va nga xavi swakudya leswi a Giyani kumbe swirimiwa leswi a Giyani, va swi xava kona Avembe, meaning ku ikhonomi ya Avembe yi kula ku hundza ikhonomi ya Giyani hikwalaho ka ku hambi ho rima njhani n'wana a hi koti ku xavisa. Mi vula yini la? Mi vula ku a ni kwala Giyani hi vulavula hi mavhengele lama makulu lama ma tivekaku, va Shoprite, va Spar, va Boxer, i mavhengele lamakulu lama nga koho Giyani. Se mi vula ku swilo leswi va swi xavaka a va swi xavi ka n'wina, ku endleka yini? A ni swi twisisi. Mwaxi, loko hi ku hatisa naswona nkarhi wa n'wina wu fambile, loko a ku kota ku masipala wa hina wu nghenelela na ti-stakeholders hinkwato ti nga Giyani ti nghenelela, a hi ta kumbexana hi nga swi kota. Mara a hi swi koti ku tishopo yona leyi mi nga yimixini yo fana na Boxer na Spar va appointe vanhu vambirhi, ti-supplier timbirhi leti humaka kwini Avembe, leti ti suka na swakudya leswi kumbe tikhavichi leti kumbe butternut leyi kumbe swirimiwa leswi hi 11. N'we mi nga la Giyani ta fambekela price ku hina hi ta teki 10 rand. Hi ku vona ku wena swi ta bola hi ta va nyika, mara i nga va tirhi i nga va thola wena la u humaka kona, vona va tirha yini, va hola yini, meaning ku hi hava makete. Metri veri va makete swi vula ku va masipala wa Giyani va ta hi pfuna ku twisisa ku xiyenge xa vona xa LED, local economic development, va tirha yini loko xiyimo xi te tani. Kambe khensi tlhelo rero mi nga ta na rona mingisero wa mina, loko ku ve ku na swin'wana kumbe va lava va ka ndzawulo ya varimi va nga ri ku mi pfuneni, mi nga chavi ku hi khwini u ta mi hi byela ku endleka yini. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi twini nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi bula na Prof, hi twa ku Prof va ri yini hi timhaka ta ntshamo lowu nga koho le ka huvo ya endla milawu na le ka Madlanga Commission. Andaka leswi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula. Leswi mi rilaka vanhu va rilaka hi swona Butphethe hi ngo vulavula hi swi zama ku swi sasekisa. It's a nature, i ntumbuluko. Loko mo va na i ntumbuluko Butphethe, loko mo mi ri na n'wana ni khome xilayi xin'we va kha va rila vana vambirhi, na hambi mo va phemela hi ya tala swi nge ringani. Se loko ho yimelela hi kha hi ku Vatsonga va le ku tshikeleriweni ku ve ku khome hina, hi ta va hi nga vulavula ntiyiso. Na loko hi va phemela ku fana n'wana loyi a rilaka, mara wa mina i ta kuma leswo deka. It's a normal thing.
se ku fane ku ndeka yini ku le ku ririweni phela Vutiphethe leswi fanele swi endliwa lava nga pheneriwa hi vona va fanele va langutisa ndzhaku va ringeta ku koka lavaya ku loko ku ya pheneleliwa minduku ku kumeka ku na ku ringaringana mara hi leswi hi nga vulavula ti-qualification hi nga vulavula vuswikoti hi nga nature yo n'winyi Vutiphethe loko sweswi no kha ni driver loko mi la ku twisa ku i nature ku la ku humelela nghozi movha ni ta yi phenela hayi hala ka mina ni ta yi phenela hala kun'wanyana mara loko munhu ku wena a wona va vafana it's a nature so ti endlekela i ntiyiso loko ku ve ku khome hina ehenhla laha mi nga ta va kumaku xirilo xa vona xi rileka ni xito hi lava va ni rilelaka va ka hina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. emakume nharhu timinete ntsena ku bile awara ya 12 nangona ku ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomandela ku bula na Professor Dumisani Mabonda hi bula na vona laha hi timhaka leti ta mitshamo leyi nga le ku endlekeni tanihi mutivi hi twa ku vova angula va ku yini kusuka a College of Law a University ya Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo hiyo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ayi va amukeleni prof inhlekani hi mi amukerile na ku vuyisa ka lembe lerintshwa Inhlekani Khalanga lembe lerintshwa hi khale hi nga vulavula hi amukela na vayingiseri eka lembe lera 2026 lembe leri ri langutele hi mahlongati ri fikile prof a ni kumexani ndhambi yi hundze na n'wina hi kha hi swi vona kwalama ti-TV va ku hayi kwalamo nga koho masingita hayi a ku tshamisekanga kambe a khensa ku twa ku ma hlayisekile ma swi vona ku swi hlamula leswi a ni nga tshama ni byela prof ku ve a mi kandziyi hi ku buloho leri ri hala ka n'wina a ri fambile a mi swi twanga hayi ni vone ku ri ku nghena egiyani biloho rin'we swi nga ta ni tekela masiku ya ntlhanu ku fika kaya ni mi twile prof a khensa swinene a hi languteni mitshamo liya ya tikomiti leti ya ha vumbirhi yi sungurile yi kungerile liya yin'wana komiti yi le kusuhi swinene na ku fika makumu leyin'wana yi humesile na xiviko kambe a hi xi vonangi hi ku vete xiviko lexiya xi kongomisiwe ka president swi helela kwalano kambe ku fika sweswi se hi nga vuya ka lembe lerintshwa prof mi le ku voneni ka yini inkomu Khalanga na vayingiseri hi le ku languteleni ka ku va ti-commission letimbirhi ti-process letimbirhi leti ti ta na swibumabumelo swo karhi a ku heteleni kambe lexi hina hi nga vahleri swi nga nyamisa mongo i mhaka ya ku ri hi ti-17 ta December 2025 before va ya ka research va ya vutseni a hi langutele ku report liya ya Madlanga yi ta nyikiwa vaakatiko yi va available ka vaakatiko leswaku va ta kota ku vona ku ndzima leyi se yi nga rimiwa yi fike kwihi kambe a swi kotekanga tanihileswi mi nga vula in your introduction ku ri report leyiwani it's only for the president a hi fanelanga tanihi vaakatiko hi tiva ku ri yi khome yini kambe a swi ta va swa nkoka ku va hi kota ku va hi vona ku ri nkoka wa ti-process letimbirhi leti hi wihi kambe se swi ya ka direction ya ku ri swi ta yelana na leswiya hi nga tshama hi swi vona swa Zondo Commission yi teka nkarhi wo leha yi tlhe yi tirhisa mali ya ku ringana ku hala ka vo 2 billion kambe na sweswi ku se va na nhlanga yo huma ngati kambe hikokwalaho ka yini mi vona ku swi na nkoka ku hina hi tiva xiviko lexiya xo sungula ngopfungopfu loko hi ku ntshamo lowu wu le ku endlekeni amahlweni ka hina hi kha hi wu vona xivutiso xa kahle Khalanga a hi ta byela commission kumbe byela president hayi loko ku ri na vanhu lava va nga kongomana na milandzu yo karhi a va landzeleriwi hi vona ku ri mali leyi nga nyikiwa ku va ti-commission letimbirhi ti va kona a ko va ku chela mati aka bucket leri nga tala timbhovombhovo kambe ha swi tiva hina tanihi vahleri ku ri loko interim report liya ya 17 ta December yi lo kombetela tintiho ka vanhu vo karhi lava va nga va ku kusuhani na ti-politicians hi swona swi nga endlaka leswaku ri hambi ku ri final report swi nga endleka yi endliwa leswi hi swi vitanaka ku ri ku classify-iwa
president ina right ku ya hi constitution until constitution leyi rhandza ngopfu yi rhandzela yini because yi nyiketa ti-officials ku ri swo karhi va ngo decide ku ri va mi byela mi ri vaakatiko ku ri ku na swilo swo karhi kambe ku na swo karhi leswi swi ngo kongomisa vona ntsena se leswi swi vula leswaku ri ti-commission letiwani a ti endleriwangi vaakatiko ti endleriwe ti-individual officials ku ri loko ku ndiwa ti-recommendations leti ti nga endlaka leswaku ri van'wani va ti-politicians va kumeka va ri ka swiyimo swo ka swi nga tshamisekanga ti nga xiboho sweswo swi nga humeli ka vaakatiko hi ku se hi ta sungula ku toyitoya hi ku a swi wo karhi ku nghenisiwi wo karhi kambe a ni ngo ku le ku lavisiseni timhaka ta xiyimo xa le henhla la prof ta ku katsa na vuhlayiseki bya tiko ra hina se a mi voni ku swin'wana a swi fanele swi tumbetiwa ka vula ku mi nga swi twi ku kumbe mi nga swi voni hi ku timhaka ta vusirheleli bya tiko ra hina hi yo mhaka swi fanele swi yisiwa ka loyi a byalaka vutihlamuleri bya ku vona ku tiko leri sirhelelekile ku nga president. I xivutiso xa kahle Khalanga kambe leswi faneleke ku va swi tiviwa hi vaakatiko swi nga ri ku classified why swi nga humeriwi swi katsiwa ka leswiya swi fanele ku classified se leswi vulaka ku ri loko ku ri ku swi va swi tiveka ku ri ti-commissions letiwani ti ta humesa vumbhoni lebyi nga ta veka tiko ra hina eka xiyimo xo ka swi nga ri kahle ku nga vi na commission ya inquiry because mali leyi tirhisiwaka yi va yi tele ngopfu lero swilaveko swa vaakatiko a ku fanele ku tirhisiwa mali yaleyo ku endla swilaveko swa vaakatiko ku tshikiwa ku hetiwa mali hi ku endla ti-commission leti eku heteleleni swibumabumelo swa kona swi nga ta ka swi nga pfuni nchumu ku yisa tiko ra hina emahlweni na swi twisisa mhaka ya security of the country kambe loko hi dila ka mhaka ya criminal justice system ya vugevenga lebyi karhataka vaakatiko swi vula ku already there's a security risk for the country loko no mi nyika xikombiso Khalanga a hi swi tivi ku ri ku na ti-cell to karhi tingani laha South Africa hikuva vaakatiko vo huma matikweni hinkwawo yo hambanahambana va koho kwala Africa na lawa South Africa na lava humaka ematikweni ya vona va endle swo karhi va ri ku laviweni hi swi vonile minkarhini leyi nga hundza ku fana na DRC tinhlori ta tiko reriya ti nghenelela la South Africa ti ta lava swigevenga leswi nga tsutsuma matikweni ya vona vaakatiko va nga swi tivi ku ri vanhu vo karhi va nghenile loko hi etlele Khalanga ku na swo tala ni ngo nyiketa xikombiso xo hetelela mi nga se vutisa swin'wanyana our land and border area ku na ti-resources to karhi leti nga kona in the sea swakudya sweswi swi kumaka in the sea ku na vanhu lava va fishaka in our borders hi na hetlele ku va ku endliwa tikota ku ri mi nga khomi tinhlampfi to hundza nhlayo yo karhi ku ri ku na vanhu va matiko ya le handle va taka hi swikepe na swin'wana na swin'wana na vusiku hi hetlele va fika va teka ti-resources ta hina so the security of the country is already at the highest level. The risk is very high. Loko ni languta tolo ka ntshamo wo sungula wa lembe leri wa commission leyi rhangeriwaka hi Justice Madlanga ku humelele swilo swo tala ngopfu ku katsa na ku kumbexani khale ka holobye lava nga masikwini yo wisa yo hlawuleka va ringete ku kucetela un'wana wa timbhoni ku famba hi ndlela leyi loko swo tshika swi ku haka ta ku lavela vayimeri vana swi swa muxaka lowuwani loko swi ka swi huma swa ku tani swi nyika xifaniso xa njhani ka leswi ku nge le ku laviweni ku fikeleriwa swona hi ti-commission leti Khalanga the aim ya commission letimbirhi letiwani i ku va yi lavisisa ku ri ku na ku nghenelela ka ti-politicians ka vukorhokeri bya justice system in the country se leswi nga swi twa tolo swi komba ku kahle ku ri himpela ku na ku nghenelela ka ti-politicians lexi xi nga tivekiki ku ri va na power yo tanihi kwini va nga nghenelela loko swi te yini a va ngheneleli loko swi te yini so loko nawu wu nga ku na ti-boundaries ku fana na loko hi tlanga bola ni ku tsariwe layini hala khoneni hala ku loko yi hundza layini leyiwa i offside loko yi hundza hala ya hoxiwa se loko ku nga ri na ti-clear boundaries ti-politicians ta ha to ya mahlweni hambi wo susa minister loyi a nga kona sweswi ku nghenisiwa un'wana loko leswiya swa ti-boundaries swi nga vi clear va ha to nghenelela va influencer ku tirha ka justice system va byela vanhu ku loyi nga n'wi khomi loyi
loyi mina na n'wina khalanga hi nga ri na swa le mandleni loko lo onha i pfaleriwa namuntlha kambe loyi a nga na swa le mandleni i to tsaleriwa papila va ku hi Monday hi kombela ku i ta police station kumbe a khoma so nawu a wu ringani ka vaakatiko hinkwavo loko u nga na swa le mandleni nawu wa tika ehenhla ka wena kambe loko u ri na influence ya xipolitiki i nga ha endla swo huma endleleni kambe i kumeka i nga ri na nandzu kuve prof hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na kumbe loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta commission ya mixaka lowuwani ku na sweswiwani namuntlha ni vulavulaka ku na major general Sinona va fika kun'wana va vutisiwa swivutiso va ku hayi mina xexo ni nge hlamuri ku kondza loko commissioner Baloyi va nghenelela va hey phela loko tala i te ku hi pfunini i ncini xi nyikaka vanhu lava va ya ku mahlweni ka tikhomixini matimba ya ku loko ku ve va nga konyolola va konyolola loko ku ri ku va nga tsan'wa va tsan'wa khalanga mi vutisa swivutiso swo saseka ngopfu a hi wish a no vona nhlamulo kambe ni hlonipha commissioner Baloyi a nga yimisa milenge wa yena ku a hi kona laha commission la i nga ta fika i hlamula swivutiso leswi swi lavaka hi wena vanhu lava va appearaka eka ti-commission letiwa va va swi tiva ku ri ti-process letiwani i ku fana na ku va i ri na mbyana a jaratini yo vukula kambe a yi na matina yi nge ku lumi so that's why ni kuma ku na attitude ya vona vo tala ni vo ku ri hinkwavo va va na ku delela no ka yi nga ri na rito ra Xitsonga ni tiku ku nyadza so hi leswi namuntlha general luya a lava ku ringeta ku endla swona kambe ni khensa commissioner Baloyi i n'wi yimisile ku i nge vuhlamuri swivutiso leswi laviwaka hi wena ntsena xin'wana lexi xi nga ni hlamarisanyana namuntlha i mhaka ya ku loko va n'wi vutisa ku ri i hlangane na matlala kwini i te i hlangane na matlala a Mamelodi a nga swi tivi kahle ku i 2018 or 2019 mara lexi hlamarisaka a ku ri siku ra nkoka swinene a vuton'wini bya yena a ku ri siku ra mucato so loko a nga tsundzuki siku ra mucato wa yena hayi wa n'wana wa yena swi komba ku ri ku na swin'wana a nga tiyimiselangiki ku vulavula ntiyiso xin'wana i vulavula leswaku ri a xiphoriseni ku na leswi hi swi vitanaka confidentiality and secrecy leswi vulaka ku ri a va pfumeleriwi ku va va nyiketa vuxokoxoko byo karhi ka vanhu vo karhi hambiloko ku ri maxaka ya wena especially loko va na ti-position ta le henhla swi vitana ku i security clearance ya le henhla swinene leswi vulaka ku ri i nga va yi tshamile na ndyangu wa wena kwala a wu va byeli ku ri namuntlha ku ta va na road block hala Giyani loko wo endla sweswo i va yi tlule nawu so swa ni hlamarisa ku a kota ku hundzisa vuxokoxoko lebyi nga sensitive aka un'wana wa maxaka ya yena lastly khalanga leswi ndlaku ni nga n'wi twisisi kahle ni nga n'wi tshembi ngopfu wa ha ya mahlweni na sweswi i vulavula leswaku loko va n'wi invitile a Durban eka meeting wun'wanyana a nga tshami laha a meeting a suka laha a ya tshamela ku ya khixini so loko i vhakele vanhu i nga tshami i tshamela ku ya khixini I'm sure na n'wini wa yindlu a hlamala ku kasi munhu loyi i te meeting ku i lava yini hala khixini so ku na swilo swo tala leswi hi hlamarisaka kambe proceedings ta ya mahlweni namuntlha ni kotangi ku va kona leto va ndi kona kambe hi ta swi landzelerisa hi kota ku mi nyika vuxokoxoko hayi a khensa swinene prof man xiyimo xo tika lexi xa tiko ra hina ngopfu loko hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki hi ku anakeni hi fanele hi vona ku lava va nga le ku hi onheleni va mani lava va nga le ku hi onheleni a ni lava ku rivala prof ni kombela ku vutisa lexi hi nga se gimeta ku ku na kulukumba un'wana a nga tshahiwa ngopfu le ka commission liya ya kumbe ka komiti liya ya le parliament ya xinkarhani va tshahiwe va ri vambirhi lowun'wana se u hundzile i yile kambe lowun'wana i tikomba a nga lavi ku ya kuve loko mo tlhelelanyana ndzhaku malembe mambirhi manharhu endzhaku mi ta swi tsundzuka ku a tekiwa a ri mutivinkulu wa timhaka ta ku lwisana na vugevenga na yini hinkwaswo ntsundzuka na loko ku huma swihehlo swa timhaka ta pharapara va n'wi vulavurisile ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ivi a fika a tlimbana hi swivutiso na mutirhikulori Sakina Kamwende sweswi swa muxaka woluwa swi hi nyika xifaniso xa njhani hi ku sweswiwani se ku vulavuriwa hi timhaka ta Sapina swi vula yini Sapina i ku va loko khalanga va ku i ta a khoto loko i kume nkarhi mina mi ku hayi a ni nge heti kwalano mi nga hloniphi nawu wa tiko
va swi kota ku se vo ngo rhumela maphorisa ya ta mi khoma va mi lavalava kwala mi nga kona kambe na pfumela leswaku mi vulavula hi loyi a nga a London enkarhini wa sweswi a nga vulavula leswaku ri a nge yi ka ad hoc committee hikuva i circus hi ku ya hi yena i ri circus i ri vanhu hinkwavo lava nga laha ka ad hoc committee i swigevenga so a nge appear emahlweni ka swigevenga xa vumbirhi i vula leswaku la ka Madlanga commission a ta loko a vuhlayiseki bya yena a bya tiyisisiwa hikuva i na swo tala leswi a nga ta swi paluxela a handle kambe hi ku commission Madlanga a yi n'wi nyiketiwi guarantee ya ku ri vutomi bya yena byi ta hlayiseka hi swona leswi nga endla ku ri a nga tiyimiselanga ku ya appear so a hi swi tivi ku ri va ta swi endlisa ku yini hikuva a nga kona laha tikweni nkarhini wa sweswi kambe hi ku ya hi tithekinoloji na hinkwaswo a nga swi kota ku va a nyiketa vumbhoni bya yena hi ku tirhisa tithekinoloji leti hi nga na tona a ri kwala a nga kona loko ku ri ku himpela a tiyimisele kambe loko a nga pfumeli na ku endla sweswo aka Madlanga commission swi ta vula leswaku tekela nawu wa South Africa ehansi ene i ta va a qualify ku vitaniwa nhlori kumbe spy se hi ku hi na ti-mutual legal assistance emisaveni yo tala ematikweni yo tala va nga swi kota ku rhumela maphorisa va famba va n'wi lavalava a London a le kule hinkwenu haya kwalano hi tshembo njhani sweswo prof a ni la ku xaxameta ku a ni na swa le mandleni ku na nawu wu tirhela lawa va nga ri ku na swa le mandleni loko a ku ri mina ni tsutsumele kwale a vo to ni landza ku fana na liya sisiliwa wa le Free State va nga n'wi landzelela America va n'wi ku yisa la kaya a nga swi lavi hikuva swi tsandza ku antsungeni kwa Malawula ku vuyani mi ta vulavulenyana leswiya a swi le ku tikela ku no ni mi twile kambe mirhi yini prof hi ku i munhu loyi a tekiwa ni lava mi hundza kwalano ka i munhu loyi a tekiwa a ri mutivi a ri munhu loyi a ri leswaku loko phela loko ze mi teka mi yisa ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku fana na sweswi prof ha swi tiva ku mi mutivi i vanhu ta ka malembe manharhu ya kuma ku hayi swi vula yini swi fana na leswi Khalanga loko hi languteka General Sinona today i ti vulavule ku ri i na ti-doctorate timbirhi a ni mi swi twini va ze commissioner Baloyi va n'wi vutisa ku hlamusela ku ri doctorate leti ta mampela na swa ku hi letiya to nyikiwa hi ti-college to karhi se va Judge Madlanga a n'wi hlamusela ku enkarhini lowu taka i nga ha swi mention ku ri i ti-qualifications ku hina hi nga vadyondzi ha swi tiva ku na difference between an honorary doctorate na doctorate leyi i ngo lo yi dyondzela i tlhe a appear ka ti-panel va ku confirma ku ri karhi a ni la ku tlakusa Khalanga mina sweswi ni professor ni lo dyondza ni famba ni tlhe ni tengisiwa va byela ku hayi a ku na xin'wana lexi nga n'wi alelaka hi xona ku va a professor so loyi mi vulavulaka hi yena a hi swi tivi ku ri title yaleyo a tshembiwa ngopfu i nyikiwe hi mani hikuva a va na independent company ya ku investigate swilo and a endla so ku ri investigate vanhu lava nga na ti-position ta le henhla hikuva a ri na agenda ya yena so a hi munhu loyi a nga tshembekaka ku ri o va na vutivi ngopfu hinkwerhu hi trainiwile forensics and all those things but a hi nge claim wo fanele u byeriwa hi van'wana ku ri i expert ka ndhawu yo karhi a wu ti vuleli wena ku ri hi wena expert so hina hi swi tivi ku ri vanhu a va n'wi veka ka xiyimo xa le henhla ngopfu hikwalaho ka yini kambe ha swi tiva leswaku a investigate vanhu vo fana na vo former commissioner Phahlani hikuva a ri na ti-ulterior motives so na n'wina Khalanga loko mi ri na swi swa n'wina ma swi tiva loko mo vona tihomu to tala wun'wana a ngo fika a endla ti-allegations hi n'wina mi khomiwa ku ri ku a ku na nandzu mi lo ti fuwela tihomu ta n'wina mi lo ti endlela swilo swa n'wina kambe hi le misaveni ku hanyisiwa sweswo ni fuwe tihomu ta mina ivi swi kumeka ku ni na voko se ti tala muakelani ya ku hayi tanani mi ta n'wi chekisisa ku ri Khalanga swi ndla njhani me loko ni ri mavele a ma humesi swifaki mara Khalanga swa yena swi ya mahlweni a ni tsakisa yaleyo himpela a va sindziseka Justice Madlanga kambe ni khensini nkarhi wa n'wina prof hi ku anageni loko n'wina mo fika kwala University ya Afrika-Dzonga mi ni xixima mo ku hayi Khalanga yi tirha kahle eka Afrika a hi n'wi xiximini a va dokodela a hi swi swo famba ni jikajika na swona hi ku ni va dokodela ntsena loko ni ri University ya Afrika-Dzonga n'wina mi nga ni xiximi i ntiyiso walowo Khalanga
se vanhu vo fana na vo hina hambi mo gugula sweswi mi ta swi kuma sweswi swi nga koho swi nga dyondzeriwa kwalaha ka ti-Google swi laveni loko mi la ku swi lava swi laveni khala na mi ta swi kuma kwalaha na metelo prof ni kese nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu hlayisekani khala I can sweswo mingisero Munghana Lonene FM Professor Dumisani Mavhonda Mr Quiet hi ka hi vutisa ka lembe lerintshwa hi vulavula hi timhaka leti vuhleri lebyi va nga vulavula ha byo a ni se tsakela ku hi nga vulavula hi timhaka tin'wana na tin'wana sweswi kambe na lava ku hi vulavula hi leswi nga le ku endlekeni ka commission ya madlanga na leswi nga le ku endlekeni ka commission ka komiti leyi ya kuma ka nhlengeletano luwa wa ntshamo luwa wa lowu nga koho ngopfungopfu loko ku ri ka matshamelo ya swilo leswi swi hetelelaka swi ku langutiwe ka timhaka leti ti khumbeka ku tiri leti ti fambelanaka na ku lwisana na vugevenga hi ndlela yaleyo a hi ku tumingisero Munghana Lonene FM ku yi ri yini le ka 0860002543 ku u angula ku yini ku yisa amahlweni a hi mtweneni mina mi ri yini nomboro yale 0860002543 kambe ke hi kandiela 0860002543 hi ta heta timhaka ta commission mingisero wa mina n'wina mi ri yini 0860002543 mitshamo yi le ku yeni mahlweni loko hi ze ku tsangiwa nawu ku va kha ku langutiwe yini ngopfu loko ku langutiwa ka matshamelo ya timhaka leti ti va ku ti vulavuriwa ha toho hi tlhelo ra matshamelo ya timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nongonoko 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela hi tekeni loyi a ri mingiseri wo sungula nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani Botete na muhumelerisi mpfukile hi pfukile mjani botomini ekona akenza nota ta pensa ka professor sasibanga hlamusa xiswona swivutiso swo nkamba ku vonisa swona akenza Botete mina ku ya leswi va nga swi hlamusaka professor na mavonelo ya mina swin'wana swa swona issue leyi nga na yona problem leyi nga na yona i ku hi ta languta ka ro lembe leri hi vona ku endzhaku ka commission leyi swiboho leswi nga ta tekiwa ku ta va ku ri yini nakona swi ya fambisisa ku yini hikuva loko ni tshama hansi ni languta timhaka to sirhelelana tanihi va tipolitiki hi ku loko vo teka swiboho leswi swi va ku swi ri swa ntiyiso kumbe leswi va ku swi ri swo vuyerisa hina vaakatiko eka mundzuku va ta va pfale pompi leyi va kaku mati ka yona kumbe va dyaku hi yona hinkwavo ka vona ni angarhela tipolitiki hinkwato hi ku loko hi tshama hansi hi swi languta swi tikomba ingaku ku va huma ndlelo lama va nga vona loophole yo kota ku va va ndla vukungundzwana byo kota ku va va tipfumisa hi voxe tanihiloko mi ta tsundzuka ku nkulukumba Mandela i vurini ku no loko ku ri ku i nga tiyimiselangi ka politiki ku va i tirhela vaakatiko i lava ku tipfumisa vupolitiki na byi na mali kambe mi ta tivutisa ku hikuva byi ri na power vanhu se va byi cince va kota ku tindlela ku tibindzurisa hi vukungundzwana letsongo ka va kota ku byi endla ku va hi matimba lava nga na wona kumbe lava nga nyikiwa wona hi timhaka tipolitiki i swilo leswi ni swi vonaku ka ku loko hi languta eka commission ya zondo ku fikela sweswi a ku na nhlanga leyi nga baleka ngati sweswi hi fome yin'wana leyi Botete nge hi ya mahlweni na yona ku ri ku leyi nga hindza a hi va na mbuyelo ya yona so a swi nyiki ku tshemba eka leswi nge le ku ndliweni kambe loko muku commission leyin'wana a yi vonanga mbuyelo wa yona mi vula ku a ku na mbuyelo a ku le ku ndliweni nchumu kumbe njhani hi ku vanhu ve le ku tirheni se swi hi vulavulaka a ku le ku ndliweni nchumu tanihiloko swi vi ku okay fine report yi humini yi submitiwini ka president kambe loko se hi ta tshama hansi hi languta switandzhaku kumbe ti-consequences ta lava va kumekaka va kha va khumbeka ka report leyi nga humesiwa hi zondo i yini ku hava action ku hava leswi nga ndliwa na sweswi fomo yin'wana hi le henhla ka yin'wana mara ka leyi nga hundza a hi vangi na ku va hi yi basisiwa swi tiveka ku okay fine etikhalanga hi liwa i dlaya timbuti ta mina ku endleka nyiyeni ku hi vo mahlweni hi ti dyela vuswa va kha va ti dyela na timali tetiwani ku tlhe ku huma swivulwa swin'wana futhi sweswi leswi a hi nga swi tivi se hi swona ni nga ta kombisa swona ku hi ya kwihi
na yona a hi ndlela phela swi hetelela swi va na ku va hi suspecta ku na yona a hi ndlela yin'wani yo kota ku va ka ha tirhisiwa mali na hi ku yi tirhiwini more than 2 billion sweswi ku ya va ku tirhi mali muni xikombiso a hi ku va ni kha ni ringeta ku va ni kha ni pfuxa va Pet Khalanga ku va ni kha ni n'wi ndlela commission yena va kha kuma timali teto na stuff mali le ku humeni mara a ku na vutihlamuleri ehenhleni ka yona kambe a ni i mhaka ya ku fana na swiseti ku ri phaphamile phela ra kota ku vona ku heyi vanhu lava hi ku a hi vona mazovo se a swi le ku hi pfuneni sweswo otfet ta vuyela ka siku rin'wana ni nga tshama ni mi byela ku loko vurhangeri bya hina byi nga yimi hi milenge byi ringeta ku controla xiyimo xa ha controleka kumbe ku songa rigogo ra ha tsakama ku ta va na problem leyi nga ta va kona yi ta suka swi tele ngopfu swilo leswi swi ndlaku ni vula sweswo hi ku swo tala a swi tshamisekanga tikweni ni nga ringeta ku kombisa hi hina hi hexe ri vaakatiko va Afrika-Dzonga swi tshamisekanga swilo ni nga ringeta ku yi ndlandlamuxa ni kombeta hi valava hi nga na vona vo ka hi nga va tiviku leswi va nga swi angarhela professor ni nga tshama ni vulavula leswona siku n'wana botfet ni mi nyiketa xikombiso xa loko mi ri na vana na muti wa n'wina ni kota ku va hlayisa hi malembe ya ku kha mi tirha yona kwalaho kambe loko mina na fika ni tisa va mina vanharhu mi tshama na vona ni ndlandlamuxa xikhwama lexi n'wina a mi fane lexi mi tivaka ku mi hlayisa vana hi xona mi fanele mi ngetela mali yo karhi yo xava mugayo yo xava xixevo ku yisa vana va mi exikolweni ku ya fikelela mi nga ta hetelela mi nga ha swi koti loko mi nga ha swi koti ku ndlela vana va n'wina leswi mi nga va toloveta swona vana va n'wina va ta lwisa vana va mina leswi nga ta humelela ka leri tiko loko mi ka mi languta sweswi ko va hi sweswi ikhonomi yi tikuma ku yi kha yi hlakarhelanyana na golidi yi kha yi durhanyana kumbexana swi nga cinca xiyimo kambe mi swi tani khesile swinene tlhelo leri mi taku na rona buti wa mina khensa swinene enkoma hi yeleni mahungweni ya misava ya awara ya n'we na vonge n'wana timaleke kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka riqingho ra wena ka 0860002543 hi twa ku i angula ku yini wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga va ku hi ri na tona la tikweni leri anda ka mahungu ya misava na vonge n'wana timaleke ya vonge eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela ya Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Mabasa Khalanga leka madlanga commission na ad hoc committee hayi aka avatwa va kha va nyika vumbhoni va lava va nga ku nyikeni swo tala Khalanga swi ta huma loko se va kota ku tirha va teka swiviko sweswiya va nyika president hi vona ku vona president va ndla yini vanhu lava kumekaka ku ri ka commission letiwani va hoxe xandla ku fika laha hi nga kona hayi va to fane tirhosa va tlhe va na mintirho yi hela van'wana inkomu Nhlekani Khalanga na xindani ka Afrika vulavula enzana kulukumba wa hina professor wa hina vuhleri bya yena bya matimba swinene hi ta vona ka lembe leriwani Khalanga swa ku yona commission leyiwani hi va mani lava khomiwaka kona ku lana ku va timbhoni a karhi a titwa pile ku hlamuseleni vele ku paluxeni timhaka ta vugevenga hinkwabyo lebyi endleka hi van'watipolitiki se a heta ku a va rhwale vutihlamuleri vona self hikuva vugevenga lebyi endliwa hi vona van'watipolitiki ende swin'wanyana futhi xi nga ta hi nyika tidyondzo ya ku ri vugevenga a byi hakeli kusa mhaka yikulukumba hi mhaka ni ta ku vo loko va ri na matimba va khomile va fanele va ti vuyerisa mhaka yikulukumba hikuva va tirhela tiko va tirhela vaaki hi khensile swinene France lama kawunyani ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela
Munghana Lonene FM yi alala na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu. U nga pfali nomo. Mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi. Endla ku hambana. Love yours. Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Love yours. Palamende ya rixaka. Leyi Afrika wa vulavula. Ebuyile mingisero Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi lexi anakona ku Afrika wa vulavula 10 minutes yi bile awara ya 14 emutweni se nkarhi wan'we n'wikhomete timhaka teto timhaka ta tiko mi titwile hina hi mi byerile ta hi khome to a hi tweni leti n'we mi nga khoma tona 0860 002543 ku fika laha ka awara ya n'we nhlekani lowu leti mi nga khoma tona hi mi twenini ku hina timhaka leti hina hi ri na toho hi titwile mi va twini lava nga rhumela ti-voice note khenseli swinene n'we mi nga tirhisana ti-voice note a khensa swinene se hi la ku twa n'wina kwala mi nga kona nomboro i leyi nakambe 0860 002543 ndlela yaleyo kota ku twa ku vaakatiko mi khometi timhaka ku fika le ka awara ya mbirhi hi ndlela yoyeleyo mi titwile timhaka hinkwato kusuka ka tikhomixini leti nga tshama ku ya ka timhaka ta mati ku mi nga koho ku ya ka timhaka teti mi lavaka ku va mi lava ku rixaka ri kota ku va hi jekajekisana hi to a hi jekajekisaneni hi tona hi ndlela yaleyo leswi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi anamisa miehleketo hi twa ku endleka yini ku na vaaki lava vingi va yimela vaaki le ka ad hoc committee hi ndlela yaleyo hi so kumbe vola ku ya susumeta leswi na vo va tsakelaka so na ku n'wina van'wani hikokwalaho ka yini mi nga yangi a hi amukeleni mingiseri wo sungula hi loyi nhlekani hi pfukile hi nga vona mani hi pfukile ni kombela ku vulavula hi hala joni kwala na kwala vo northwest ku nga na leswa tizamazama last vete hina va ka manana ku le ku balekiweni vanhu va suka mitini ya vona ka va hlayisekangi Bootplat va ya tshama tiholweni va ngheneriwa va endliwa mihlolo simo swo hi fike njhani vutisani phela ku hi fike njhani kwalaho a ni ri ni twe mi ku mi lava ku vulavula a ni nga swi tivi ku mi lava ku vutisa xivutiso ni lava ku mi vulavula phela hi ta kota ku hi twa ku hi jikajikisana hi ya kwihi ni vurisa ku ma swi vona i ake muti i ri mhani lonkulu i ri mubana and then i boheka ku se i suka i ya tshama holweni hikwalaho ka ku va nghene mafasitere kumbe va tshova makumba va endla misele leyi va va endlaku yoho ende na loko va ri le tiholweni va tlhela va vula ku a hi hlayisekangi mara ya chava ku ya tshama emakaya ya hina hi ndlela leyi se hi nga fikaka ku vuhlayiseki byi nga ha ri kona crime yi nge le henhla ya xinsele na hi ku ya hi rimbewu Bootplat kuve loko mi langute vazamazama lava va nge le ku xaniseni vaaki mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi nga hi fikisa ka xiyimo lexi xiyimo lexi xi hi fikise hi ku ti endla munene wa Gwevani ti endla nga ku va lunghini varhangeri va hina laha tikweni hi le tana nghena hi wexe a ku laveki nchumu ku na control nkarhi lowu hi harisi vanani maphorisa khala va nga pfumeli na vanhu va 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 ri gurupa va famba laha switarateni ko va na n'weti na magezi ya nga si nghena Bootplat mara tivhena ti va ti ri kona loko va va kuma vafana va hlengeletanini a va hangalasa ku ri na va la ta tiva ku endleka yini i va mani va nga laha tikweni Bootplat kambe swi nga va swo vula ku kumbexani va lava va hi rhangelaka leswi n'we mi nge le ku swi tweni swi ri maxangu bona va nga ri ku swi voneni swi ri maxangu a mi swi voni tani a ni vo va tshama laha ka ti-estate vo va na vasirheleli from ka vana va vo va xisati va lava va tshamaka na vo phela va khale va ku twa va twele loko me ni mi byela ni ku lexi xiyimo xa ni vavisa n'we ku nga ri n'wina a mi ni tekeli nhlokweni se mara vonani va ze va suka va tsutsuma va ya tshama tiholweni ene loko mo languta a swi twa leswi ri mahungwini ku fika kwalano a ku na loyi a twalaka a ri ku susumeteni ku fanekele ku va na safety a va ha ku heta ku vulavula van'wanyana maxi ku ri loko vo va va tirha ivi vana van'wana
then fostela ku va tshama na vo lavaya va voho va ta lwisa vana van'we mara se swi yi cincini vana va Bootpet se va lwisa lava va haleni a ni vatswari va hina lava vaxisati va nga tsutsuma va tshika miti hikuva va tirhisiwa hi leswi va nga swi tsakeli kumbe va endliwa leswi va nga swi tsakeleki se phela se la swi yi cincini matafula hi lava ve le handle va hlongorisaka lava la kahle va vo vavasati va tshame kahle matiko lama hinkwawo ku hambana ya nga hlangana kwala va vo vavasati va tshame hi ku rhula lava nga koho loko va hetini ku yembula leswi va yembulaka va dya na voho va va tshinelela va va khumba ivi na voho va angula hi ku rhandza se vatswari va hela va ku ze va tsutsuma va ya holweni va endliwa minsele leyiwa kambe phela loko mo languta vana vatswari lava va nge le ku tsutsumisiweni va ze va ya tlela tiholweni van'wani va vulavula hi timhaka ta ku i mhaka ya ku vanhu lava va taku na vugevenga lebyi va lava ku lawula ndhawu liya va ta kota ku fikelela leswi va nga tela swoho se loko hi ka hetisela seswa mina a mi ta tsakela ku vona loko a ku fanele ku endleka yini ma ni ta tsakela ku va yi vulavula ku fana na yo ya leya tinghozi ta vana va xikolo hi mhaka ku loko va lawula va tlhela va endla nsele ya swa masangu mihlolo leyi hinkwayo a vumunhu a byi kona swi le ku karhateni loko ku za ni vulavula hi yona ri munhu wa xisati na me ya ni karhata ya ni chavisa ku a ni hina hi hale masayiti ya hale zanini na kwala swi ri swi tozuka hi tozuka mpela makaya ya tshama ku eka Bootpet kumbe hi fika njhani ka ku mvana kumbe a ni fanele ni nga yi kwalano ni ka ku mvana a va na muti a ri yexe hi fika njhani kwalano a ni zamena n'we ya hin'we loyara ya vanuna lavaya va ku va nge va phuntini se na mene n'wansati lowa ku va ni phuntini se ni tswale vana se a ni hlongola n'wanuna wa ku phunta a na ke ni ve ni lava xi phunta se loko xi ni hlongola xi phuta ku ve xi fanele xi va na nsati loyi a nga ta xi hlayisa na loko xi khalabyini xi swekeriwa xi dya xi va kahle ni boheka kusuka xa ni susumeta ni ya ku tshameni se ni ala xi ta ni chatela hi banga na ntombi hlayisekani 0860 nakona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela vulavisisi byi komba ku na vadyondzisi va yingisela kambe swi le nawini ke ku va mi yingisela hi nkarhi wa xikolo kumbe ku va ku ri siku ra n'wina ku ri period ya n'wina yo mi va mi ri ka free period 0860 a hi ku timingisela mina ku angula ku yini teka riqingho rero kambe ndakala ku ni hundzela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nangona ko eAfrika wa vulavula 0860 nangona ko hi wolowo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani aye mohashi minjani mingiseri wa mina hi pfukile hi ngo vona papa ni ta ku ni kona Bootpet ni swi tivi ni ta kombe ku hasa ni komisa nyana ni na problem nyana na detective wa le station xa le Eldorado Park ni ve ni khomiwa nandzu lowu ni nga wu endlangi ku wa damage of property of which ka sini yaleyo a ku ri na maphorisa siku rero ra sini mara ni khomiwini a na ha za ni kota ku vona na phorisa leri ni khomiwini hetere ni gweviwa loko ni huma xigwevo xa mina xi endlini loko ni huma ni tlheleli ka detective ni fona ni n'wi byela ku nandzu wa soso a nga ri mina ni nga ri endla ende a ku ri na maphorisa ma soso and then phorisa ku fika n'wi byela ku ya ni ri kolo loko sweswi endlekala munhu loyi a nga ri yena ivi detective ka mina a ku ri u fanele a n'wi rhekhoda ta kota ku vuyela court mina a n'wi rhekhoda a ku ka mina a nga fika a cinca mihleketo mahlweni ni kombela ku u xuta video so ni hetere ni tsala eka program yin'wana ya ka Moja Love ni xutile vhele va fika a munhu loyi a fika a testify va n'wi kume ka Moja Love sorry va fika va n'wi kuma ivi a fika a testify ku yena a nga endla nandzu wa so so ni tlhelele ka detective na video leyi ni fanele ku hi loyi munhu la ku ya ni ku voni ka TV se ni ku ni kombe ku ni ri openeliwa case ivi ka mina a ku wena u nge ri open case munhu la nga ta kota ku ri opena case loyi a nga yi pfula ende munhu la nga pfula case leyi i munhu wa le Zimbabwe a nge le ku kumekeni so a ni swi tivi ku ni ta kota ku pfuneka njhani Bootpet hi mhaka ku khani loko ni theleka hi sweswiwani ni ku ni tena vumbhoni bya nyana la ku kota ku ri opena case u ri mi byela ku ri ni fanele na kuma loyi a ri kota ku ri opena case so a ni la kota ku tiva ku ri ni nga kota ku ri opena case na ni nga ri na loyara na hi mhaka ku mi ni nga gweviwa ende munhu loyi a fanele a khomiwa le ku tirheni mani le ku tirheni ni driver tilori mi fanele ku tekiwa khampani a ni koti ku ri jisa ka mhaka criminal record ni mi twi na ku ta tiva ku lava kota ku va tiva nawu ku va nga kota ku ni pfuna hi mhaka leyo mhaka swi le ku ni khomelete ni ngopfu and na mali yo kota ku hakela loyara
na metweni inkombo xiyimo xo tika lexa a ni na nhlamulo ni ta ku yini xiyimo xo tika tshemba ku n'we mi khumbeka ka timhaka to toleto kumbe mi ya na vutivi byo swo tani mi ta hi pfuna ku pfuna nkulukumba loyi a ni swi tivi ku ni ta ku hi ku okay hi ta njhani mani kambe n'wina mi nga swi twa tshemba ku mi ta nghena ivi hi vona ku mi va pfuna njhani buti lawa va khomiwa swi nga ri nawini a va ndangi nandzu lo angandla ve ri va yinile ka channel yin'wana ya television a ni tivi swi nga va swi vula ku a yi tirhangi swi tsandini swi vula ku yi tsandini a yi tirhangi hi yo mhaka va ri laha sweswi se va pfuneni a hi tekeni n'wana mi yingiserile nhlekani aye papa ni na xitshunxo xa mhaka liya ya ku rito ra Machangani Vatsonga a ri twali. Ai Mani Thomas ni yingisela n'wina phela ni yo ni la ku twa n'wina ni kambe ni twa mi nga ha ri ku vulavuleni na tihosi hambi hi nga ri na hosi nkulu hi na tihosi leti hi nga ti kombelaka hi ti nyika ntirho tihosi na ti hlangana loko ti hlangana tihosi hina hi ta teka mati ya hina hi nyika tona vo va ta hlawula rito ra ku vanhu va ka hina va ri va ti na ridiculous na ridiculous pera mfumo wu fuma hi hina vanhu wu za wu va na mfumo hi hina vanhu hi endla leswaku ku va na mfumo lowu wu hi rhangelaka kambe loko sweswiwani mi kha mi ku tihosi hina hi nga phela hina hi nge vitani tihosi a ni ma swi tiva ku tihosi a ti vitaniwi hi xikhamba ni yo hlamala tin'wana ti hlengeletana siku rin'wana ti vitaniwini tihosi a ti vitaniwi hi xikhamba swi vula ku tihosi to ti fanele ku a ku nga fanelangi ti ri tona ti nga sungula ti ku ti vitana swiviju ku fana na sweswi ni nga kombela vhiki ni nga hundza ku tihosi mi le ku vitaneni swiviju na ku mi ta ku hi ya pfuna njhani ka matiko lama ma nga khumbeka hi timhaka ta mikhukhula a ku nga fanele swi ndla tani mi vulavula hi xivono sweswo loko vo va nga swi vonisanga swona loko un'wana wa ku fana na mina ku fana na n'wina a swi vonile ivi a swi humesela handle van'wana va ta swi twa loko va swi twile van'wana va ta swi tikela nhlokweni hi ku hi nge hinkwerhu le ka mfumo hi ku hi ya hi wun'we mara loko a rito ra hosi ri twala ku tlula ra mina ntiyiso se ni vona leswaku xitsundzuxo xa kona a xi karhati loko u tirhisa mihleketo hikuva vanhu valava va hi rhangelaka hi le hansi ka vona a va hlonipha hi fanekele hi va kombela leswi va hi twa a hi nge va hi twa sweswi na xikombelo kumbexani mi nga se lava ku mi ta va kombela loko mi hetisele kambe a hi sungule ni bulanyana laha ka ku hi ku vona ka n'wina kumbexani swi ta onhela xikombelo lexi mi lavaka ku tana xana hi ku vona ka n'wina vo tihosi leti a va swi voni swilo leswi loko ku ri ku va swi vona hikokwalaho ka yini va vonaka va nga ni vula ku swi ta njhani ku vaaki va nga rila hi ku hayi hina hi tekeriwa hansi ivi tihosi ti nga swi voni ni chava ku vula ku mfumo wu va khomise swo karhi wo tala va nga vulavuli a mfumo lowu a wu ri kona mabulu a wu nga va nyiki timovha ni ka xikombiso se lowu nga kona timovha letiya ti va nyikaka tona va tlhela va hola a va ri na rito ra hosi ri le hansi ka mfumo sweswi a marito ya vona ma ha ri ehenhla ka mfumo va va pfala milomu va heta va va tshova mavoko lava nga va na matimba mara loko hina vanhu hi kota ku vulavula hi ku lexi no a hi kombela xi va so i ko un'wana a nga ta hi seketela a hi sunguleni ke ni kombela ku mi nyika nkarhi lowu mi hundzisa xikombelo mi xi yisa ka tihosi kambe kumbexani mi nga se xi hundzisa hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti rixaka leri ri le ku kandziyeriweni i ntiyisi rixaka ra kandziyeriwa xaka loko na rona va ri amchanga i hlamba mavoko hi moya ma swi tiva sweswo
ku hlamba mavoko hi moya ma twa ku yini i ku ti swa tintiwu i karhi vulavula na munhu ti yisa hansi swi tani hi wexe na vatsonga va nku a va tsongoli xa munhu ntiyiso sweswe very swi right ku ka u nga tsongoli xa munhu swi right kwalani va 100% right ene matirhele ya la ku tlhelela ndzhaku matirhele ya Gazankulu i xikombiso swa ku ina rixaka leri a ri tirha kahle ku tlula tinxaka letin'wana a ri lo tirha ku landzela khwana na Mangope ka Mangope no n'wi twani zanganiya mara hale ka hina hale rixaka ra hina a ri ri henhla swinene kumbexani swi nga va swi ri swin'wana swa leswi swi endlaku ku van'wani va ku ku ti vandzekanisa na lava swi ta hlupha hi ku swin'wana swa leswi swi vonaka ku ongeti a swi kahle a va swi rhandzi rixaka leri phela loko u ri murhangeri mfumo ku na xiphorisa xi khoma munhu loyi a endlaka swilo leswi tiko ri nga swi rhandzeki se tihosi i nomu wa hina va kombeleni tihosi varhangeri va hina hi mi hlonipaka hi mi kisamela hi kombela ku hi mi rhuma hi vutsongwana hi mi rhuma then mi ya hi vulavulela mi hi yimela swa ku hina laha hi nga kona a kandziyeriwa rito ra hina a ri twali ti-building to tala xikombiso a Mkhuhlu a Giyani ti file a Lulekani ti file ti-building ta ti-business ti file n'wi van'wani lava mi nga va ki na xivono xa ku yisa tiko mahlweni mi seketela mfumo swa ku leswi laha a swi nga ri so hi kombela swi va so mfumo wu endla hi ku ala kunene hi swi twa na hina ku se vo ala kunene ni mi twini loko mi nga vulavula mi kutani mi ni tsundzuxa ku siku rin'wana ni ri Lulekani ma ku vona laha posweni laha leswaku loko ku languta wa swi vona ku mandla ku lova ma loko ma langusa a stadium swa Gazankulu mi swi compara na swin'wana swi nga swi vuleki swi na ku hambana kule ngopfu kule leyi ni vona leswaku Gazankulu a yi ri ku tirheni ene a ku tirha vanhu ene a nge ni nga vuli ku Gazankulu rixaka ra hina a ri ri ku tirheni ku tlula matixaka letin'wana so hi kombela tihosi ya hi vulavulela kambe ku ri lembe rihi loko xikombelo lexi tisiwa futhi a ku ri lembe rihi a ku ri lembe ra va hosi Minga loko va ze va landza Ntsan'wisi a ku ri lembe rihi hi ku i xikombelo lexi ngomeleke ku xi tiseni xi tisiwile malembe lamaya va ku hi va ka hina a hi landzeni munhu loyi a tata hi pfuna hi ta kota ku aka tiko ra hina laha hi ku na hina hi le ku tshikeleriweni mativa ni kombela ku rhuma ni mathebula mina right I can't rhuma sesi Nwamitwa no kombela abathinta ni kombela ku abathinta sesi Nwamitwa ni mi twini inkomo I can't se n'wina ku mepe yini loko a ni ri a hi nge se a va yingiselanga ni kombela follow up se swi vula ku hi marito man'wana n'wina mi ri hi kombela ku mi kombela ku ni lava hosi Nwamitwa ni loko ri ka va swi twangi ni va byela ivi ni tlhe ni twa ku va ri yini hi swona matwa xiboho xi beni ndleveni ni mi twini hi swona 0860002543 ve ri hi rhuma hosi Nwamitwa vingisela nga kombela se ni ta twa ku hosi Nwamitwa va ta pfumela kumbe va ta ava kambe ve ri tihosi hikokwalaho ka yini mi nga vitani nhlengeletano kambe mi swi vitanani tinhlengeletano ta tihosi i boss Berhan mi hlengeletana mi vulavula mi ku loko ku ve impela mi swi vonisa sweswi muyingiseri a vulaka swona hikuva a ni ngo mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya yena tanihi muyingiseri a ya hina a ya mina a ya xitichi se loko ku ri na n'we mavonelo ya n'we ya fambisa sweswo tanihi tihosi i mi komberile muyingiseri i ri swi nga va njhani
ma vo mhaka kona leswiwani hi nga swi rivali leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiliyani Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM makombandlela Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. ai ya kasi Gauteng hala xilungwini na hina hi tiva ku n'wini kwaleyo amin ri siti homu mindi se ku na swindomodomo a mapurasini ku na mapurasi kasi a Gauteng 0860002543 ai amukeni mingserelo nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Aye, butsotsi minjani? hi pfukeli papa hi ngo vona Hi pfukeli. ni vulavula na Finance Baloyi la ka Bonge. So lexi na vulavula hi xona Buthete I ku va ni ringeta ku landzelerisa issue ya statement lexi nga humesa hi vandla ra ANC Women's League ya Limpopo. Tolo va humesa statement lexi va kombisa ku va susumeta no seketela vanhu vo karhi lava fanele va ka provincial officials ta ANC. So sweswiwani ku ta ku na conference ka ANC hi March. So leswi list leyi nga yi kombisa a yi nghenisi rixaka ra Vatsonga Buthete. A ku na murhangeri na un'we la ka top 5 leyi a nga wa Mutsonga. And then ka statement xa vona va kombisa ku they are in full support va vitana leswi vitanaka unity cohesion. So unity ya kona a yi kona Buthete loko ku ri ku na Mutsonga a nga kona landeni sweswi vula ku ri Vatsonga va kwihi. The issue of social cohesion leyi va nga fika va yi khota la is not included hi ku ya hi nseketelo wa vona tanihi ANC Women's League ya Limpopo. Andaka meeting lowu va nga wu khoma va kombisa ku va seketela vanhu vo karhi loko hi langutisa ka statement xa vona lexi va nga xi humesa a xi na Mutsonga na wun'we. So a hi ta kombela ku mi hi landzelerisa ku xin'wana lexi xi hlamarisaka Buthete va tsutsumela ka ti-radio stations letin'wanyana Thobela FM Khune na letin'wanyana Buthete mara a va tanga la ka Munghana Lonene va ta pronounce swi fana na sweswo swi tikomba kahle ku ri va swi vona ku ri va le ku ndzeni ka xihoxo ku va nga nghenisanga munhu la vulavulaka ririmi ra Xitsonga mativa hi vulavule ngopfu hi swo tolo a mi nga ri kona ka Afrika wa vulavula tona a ni nga ri ka tona Buthete ya hi vulavule ngopfu hi swona tolo ene lexi xihoxo lexi nga le ku ndliweni sweswi I ku i ti-faction a hi leswi vanhu va nge le ku nominateni ka ti-branchini se a ti-branchini ka ha ta ya ku ya nominatiwa leswi ya ko va ku ringeteni ka ku va ku susumetiwa ku laveka mani hi vanhu vo karhi masivo ku basisa hele Buthete loko structure lexikulukumba xi nga xa province xona xi fika xi ku hina hi sapota vo mani hi swona swi nga ta hi tisela vun'we I ku influencer hi ndlela yin'wanyana hi swo hi vulaka swona so loko swi va swi ri hi ndlela yaleyo swi fika swi veka van'wani ehandle swi va swi nga basangi na hambi i mhaka ya faction hi nga swi vula ku faction mara faction yi nga fiki yi veka rixaka rin'wanyana ehandle hi ku swi tlhela swi veka vanhu van'wanyana ka disadvantage ya ku loko hina hi nge vi represented loko swo tlhela ku ri ku himpela faction yaleyo yi fa yi humelerisa hi ndlela yaleyo rixaka rin'wana ri ta va ri siyiwe handle whereas loko wo languta ti-population ya la Limpopo we are all represented but loko se ya fika kwahalani ka organization va nga represented swi la ku the African National Congress a ya ha yimeli leswi yi nga fomiwa yi karhi yi yimela swona hi 1912 a hi sunguriseni na botomi organization ya n'we mixirho ka organization African National Congress a ya hina ma-Afrika hinkwerhu hayi sweswo mani weli kona se ni vutisa n'wina ni ri mixirho xa African National Congress ke mi nga tumbeli vulavula ntiyiso mi ku kumbe hayi Buthete nge hlamuli pfumeleni nga hlamuli na kuna mi hlamuli hinkwaswo kuza ni mi byela yima ni mi byela ku loko mi ka mi nga hlamuli mi ndla kahle hi ku se mi ni tlhelerisela kwalaha ka ku se ni ta mi komba ku endleka yini
loko mi nga vi xirho xa vandla tshikani vandla ri ndla leswi ri lavaka swona phela vandla sweswiwani mi nge yimi ya ku hi mhaka ku n'wina a mi xirho xa IFP a mi tingheni na ku IFP ku ndleka yini se i vandla leriya leswi mi nga ta teka swiboho hi swona i ku loko mi vona ku vandla hi leri a ri miyimeli swi vula ku mi nge ri vhoti hi sweswo kambe ku rindla yini mi nge hlohloteli ku rindla yini ku ve a mi xirho xa rona phela i swirho leswi swi va ku swi kha swi vulavula leswiya leswi twisisa kahle ku nga va ku ri swirho mara loko ku ri ku policy ya organization yaleyo yi affecta vaakatiko hi fanele hi va na ti-interest nga va na interest ntsena hi mhaka ku ni byeleni ku policy ya organization yi affecta vaakatiko hi ndlela yihi loko hi vulavula hi ti-policies to fana na economic policies the economy affecta n'wana n'wada mutsongo kumbe i muvhenda kumbe mupedi kumbe i mulungu good so ni vula i policy ya vandla a hi swona leyi nge yini good ni vula ku i policy ya vandla so loko ya le mithako yo loko ri ku policy ya vandla swi vula ku loko se ku yiwa ka nhlawulo ya votiwa vanhu vo tala ani hi leswi mi nga twa na swona Afrika-Dzonga vanhu vo tala va ta votela vandla rero va lava ku rona hi ti-policies teto yes that's why good pattern ni keta ku hlamusela hi liya ya ku loko organization yi ri na varhangeri va lava rhangelaka women's league va fika va vekela statement sweswo in public like that so swi vula ku ri that swi vula ku ka rixaka rin'wanyana ku na ku tlangiwa big pack loko hi vulavula hi ti-top official 3-5 swi vula ku ri ku fanele ku va na varhangeri hi ku ya hi maafrika lama nga kona la ka province ya hina and then tinxaka hinkwato ti fanele ti va represented whether it's a section or not hikokwalaho ka yini ti fanela issue ya social cohesion good fact social cohesion yi lava hi mani vutamini phela loko mi nga mi ntwani kutani i mhaka ku hi vina wu ne njhekanjhekisani wa muxaka lowu na tolo se mo ni tlhelerisela kona se a ni na xiphiqo a hi yeni mahlweni lexi loko mi ku social cohesion i ya mani iya hina hi ku ya hi leswi yi vulaka swona ku yi lava ku swi va hi swona kambe hina hinkwenu hi nga va ANC ke vutfatengisela ya communication policy ya yona ANC yi clear ngopfu yi vanhu hinkwavo lava nga marginaliziwa va fanele va va represented hi ku ya hi whether i wela ka tribe leyi nga na vanhu vo tala kumbe i wela ka tribe leyi ka yi nga na vanhu vo tala sweswo swi vula ku inclusivity so that same policy hi leyi tlhela yi driver hi va na va BBEE black economic empowerment they've been driven from those concepts ya ku ri vanhu lava va nga ku a va marginaliziwile ka nkarhi lowu nga hundza ku fanele ku va na ku ringanana na sweswiwana ku ringana lowu ku fanele ku va ku ya mahlweni and loko mo langusanele ka freedom charter ya yona African National Congress yi vulavula hi the people shaka yi vulavula hi vanhu hinkwavo so swi vula ku ri vanhu lava hinkwavo a yi vuli ku timembara ta yona yi vula ku vanhu hinkwavo lava nga swixaka hinkwato to hambanahambana that's why loko yi ya vanhwini yi ku yi lava tibuti yi ya ka munhu un'wana na un'wana a yi ka timembara ta yona ntsena ku teka that's why mhaka leyi yi fanele yi langutisiwa kahle yimani mi ni mi tshembisa ku a ku na lexi hi nga ta xi languta hi mhaka ya leswi hi mhaka ya ku ANC i vandla ku fana na EFF ku fana na MK ku fana na DA ku fana na Freedom Front Plus leswi swi vula ku hinkwawo mavandla lama ma na milawu ya mafambiselo ya vona leswi n'we mi nge ti-policy milawu ya mafambiselo ya vona se milawu ya mafambiselo ya vona hi yo yi vitanaku ku n'wina mi votela leri hi mhaka ku milawu ya mafambiselo hi leswiya leswi mina na n'wina sweswi a hi ta fika hi hlangana kona ntsena i ku sukisela hi n'hweti ya Dzivamisoko na n'waka loko nhlengeletano leyi yo fambisa sweswi van'wani va vandla ra African National Congress a Limpopo va swi lavisaka swona swi vula ku a Limpopo lava va nga ta va ri ka top 5 ku ta va ku ri hava lava va vulavulaka ririmi leri mina n'wengele ku ri vulavuleni leswi swi vula ku sukisela kwalaya mfumo wu ta va wu kha wu fambisa sweswo ku fika hi 2029 loko ku ya va na nhlawulo ivi van'wani va teka swiboho leswi va nga ta teka swona se a swi koteki ku hi nga ku hina kumbe mina tani hi muhaxi la ni ku ni lava ku susumeta ku vandla a ri cinci leswi rhori ri lavaka swona kambe leswi swi kotekaku i ku
mi kota ku byeriwa ku hayi vandla leri le ku tekeni tlhelo leri loko mi la ku cincisa vandla leswi ro ri lava ku swo swi olove ngopfu mi va xirho xa vandla ivi mi ya kota ku vulavula mi ya teka xiboho kwele ndzeni ka vandla ku na ti-branch leti ti yimisaka voko va ku munhu a yimisa voko ku mina ni nga ka branch ya Pat Khalanga ni ri a ni lavi Baloyi ni lava Ncindana Amita Butpet. Arsunga Butpet. Neming seri. So ilesi niko logo ibalawla eko political social cohesion. Iba ikari ibalawla eko there is inclusivity ka unwana unwanya. That's why mavandla mavoterwa hi munhu unwana unwana. Ni right loko vula ku xiboho loko xexo tshama sweswo swi hlula ku ya mahlweni ku ta va ku ri na ku ri hava representation ya rixaka ro karhi kumbe ya rixaka ra Vatsonga aka gurupu liya ya top 5 manito Butpet ani vuli so ani vuli ku ta ku ri ha representation ani vula so mina ni ri ku ta va ku ri ha loyi a vulavula ku ririmi leri ku representation na valava va yimela ku ririmi leriya hikuva ta va votiwile va nga va ka va yimela ani vuli so mina ni vula ka timhaka ta ku vulavula mina ni vula Butpet ni ku stawa swi nga promote issue ya transformation ka organization yaleyo and stawa swi nga address issue leyi vulavula ku ri se n'wina swi mi vava kwihi hi ku organization leyi mi nga ri ku xiro amixiro ka organization swi fana loko munhu a ri ka Pirates a vilelela swa Chiefs a swi koteki swa koteka Butpet hi mhaka yi swa koteka hi ku loko Chiefs yi winile mi ta kuma vanhu va Pirates va vulavula hi Chiefs ni vula ku vilelela hayi ku vulavula ku vilelela swilo leswi ndiwaka why Chiefs yi fanele yi xava vatlangi ku ve n'wini wa Pirates mi nghena kwihi tshikani Chiefs yi xava vatlangi na n'wini Pirates loko mi lava vatlangi mi xava sweswo a hi hundzeni bo tinyika un'wana nkarhi 0860 002543 nongonoko ya Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mi ngiserelo nhlekani Butpet Mfukile hi pfukile minjhani buti ya hi pfukile a khensa buti wa mina ya Butpet Limpopo yi na tixaka ta 3 ku nga rixaka ra Vavenda rixaka ra Matsonga ku nga rixaka ra Mapedi and then as such ka ndhawu yin'wana na yin'wana ya le Venda ku na varhangeri va nga kona ka ndhawu leyi ku tshamaka Vatsonga ku na varhangeri va nga kona ne le ka Mapedi ku na varhangeri va nga kona and varhangeri lavawani va tlanga xiave ka ku va fambisa xifundza lexiya xa Limpopo so leswi ni tshamaka ku vula swona i ku na ti-councillors ti kona lahaya leti fanele ti teka swilaveko swa vanhu leswi ti nga ti-needs vanhu leswi va swi raisaku ku va kota ku va swi addressa ka ti-meeting ta vona leyi va ti khomaku loko va hlangane na ti-councillors kuloni or na ti-regional na ti-REC ta vona or ti-PEC hi swirilo leswi hinkwenu swi affectaku irrespective swo Mvenda Mchangani or Mpila so loko swi te tani Butpet mina la ni vona ku kuna there is an intentional agenda leyi nga ingele ku phushiweni ku va ku andameniwa rixaka ra Matsonga intentionally so rixaka ra Matsonga ka tixaka leti nharhu ni nga ti vulavula hi vunyingi bya vona hi number 1 i Mapedi va nga tala ku tlula I mean number 1 i vona va nga tala ku hi number and then hi ku population and Limpopo and then ku ta Matsonga and then ku ta Vavenda mara loko mi langutini mhaka hina ta treatiwa ku fana na BEE ku ri i tirhisiwa ntsena ku va i va kona as if you don't qualify mara wo yuziwa ntsena ku i va kona ku i va i ri lani ku vanhu va ta swi teka ku no it's okay I don't think so normal so fana sweswo and we are not going to accept so fana na this one and ni kombela hi nga tumbeli tintiwo than ku hi fanele hi languta mhaka leyi nga kona because loko mo languta hinkwaswo nge le ku endlekeni na Limpopo loko no tsemekanya Bathani ni ya laya loko ni tsemekanya Bathani ni pela xikarhi ni ya le ta kuma mati lani a Thepeni ye le ku humeni mara since until ni nghene ku vona mati maybe 2000 and 2001 kanjhakanjhaka ya huma ka Thepeni loko ni ya bodele mati ya le ku humeni a Thepeni mara hala a ku na lama tenge le ku humeni Thepeni is it a coincidence? It's not a coincidence. Kuna intentional behavior leyi nga le ku endliweni ku suppressa Matsonga
hi vanhu lavambirhi lava va tshamaka va conniva va lobhana ku va tikuma vona va ri ka structure leswi va fanele ku va ka swona va undermine ku va nyiketa the same opportunity ka rixaka lerin'wana. It cannot be. Kambe xivutiso ku ta va ku loko vo va kha va lobhana n'wina mi va mi ri kwihi? Hence ni kha ni hlamusela hi varhangeri lava va hina va nga kona ka tindhawu tin'wana na tin'wana leti nga hlamusela hi tona ka ti-CS leti a ti ri nga vulavula hi tona. Va tshamini I don't know i yini lexi va endlaku va nga act ku fana the best interest ya vanhu lava va representaku ku fana na lava va Venda na Mapiri va representaku vanhu va vona. Today hi le ka 30 something years hi ri ka democratic state. Nyamuntlha ha ri na University of Venda. Civil interest. And no one is challenging that thing. In a University of Venda, mara ku languta hala kun'wana ku hava University of Potchefstroom, ku hava University of Ciskei or Transkei. Why are we still having University of Venda? You call a University of Zululand? No, as fanelang sibatani, mara out of 9 provinces. Iti provinces timbirhi leti kumeka ku tona ti eta superior, a supreme over the nations leti one. And we have to allow such things to happen. Xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini ku nga vi na loyi a yimisaka voko a tlhontlha? Hi kona layani hina varhangeli layani oro swi vulavula leswimbirhi swi nga nghena swi vulavula both. Va vulavurini and va vulavula rito rin'we hambi va ti hi tiengele to hambana. Hina tihosi hina nyamuntlha Matsonga Machangani hi hava hosinkulu. Why is that? Only hina u ka hi nga ri na hosinkulu. Why? Something is not right hina. Hoba swi oxa nyama ku loko I ri na lava va ku nyiketa mali then wa miyela mara is kha suppressa your own nation that you claim to be representing. It cannot be. Vana va endla introspection with the leaders ta hina attend introspection if they don't want to represent us. Always hina hi va swi oxa nyama ku ri always hina hi le ku kandziyeriweni. A wu kandziyeriwi mhaka a wu na swi koti a wu kandziyeriwi mhaka ku educationally you are not on par or hi kha hi va tlula futhi kun'wana laha hi va tlula kona. Mara I kandziyeriwa hi mhaka ku Mutsonga Mchangani. Why? Ni tsaka hi ku n'wina a mi kombeteli un'wani mi vuya ka hina mi ri hina hi fanele ku hi ti languta ku loko hi ri ka branch liya hina hi yimisaka voko hi ku hi la Indian Mdaka ke kumbe hina hi yimisaka voko hi ku Indian Mdaka hi n'wi lava. Loko hi fota Indian Mdaka ku ava xirho Indian Mdaka na yena I fanele loko se a hlangana na tanghukuloni leti nga voteriwa ka xirho lexi ka committee leyi yena a serva ka yona. I fana na yena a swi kota ku va a yimisa rito ra hina a nga fiki le a fika a tshama a ku hwi ku le ku raise ka issue ya makhado ku xitandani I fanele I cinca I va makhado and then you keep quiet. Standard was a central standard. Rini va ku lobona mako elimi fanele va mujezi loko sukela ku no man our leaders va fanele va sungula ku endla introspection otherwise abathiki va nga yi rhangela va rhangelanga hina va nga use hina tani stepis va fikelele leswi va na ku fikelela swona ku va ta kota ku support mindyangu ya vona in our name. Kesele papa. Hi hava mati hi hava nchumu pipe ni ri since 2000 ni sungula ku ri kwala ka 2001 or 2002 the last time ni vona la started xa mina ku huma mati even today mara sweswi loko mo teka movha mi ya la Mashawu mi ya la Bote mati ya le ku humeni ka Sipipani. Is it a coincidence now? And mati masuka mari la ka bungeni la vahlavi la. Nemetweni makwava kese ne kese enkomo xikombiso lexi hi nga xi nyika ne tatana Indian Mdaka I n'wa tipolitiki a hi nyika xikombiso ane a hi nga vuli ku vona a hi nyika xikombiso. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ai I lunguti mina tsatsane yi nga se ba awara ya mbere ntsakisa hi ku kuna mingisero n'wana nga nghena na angeri ku na boti loyi a nga vulavula hi timhaka ta ku meni khomiweni swi nga ri nawini swi ku yinini ni n'wana ku kulu lowu boti wa mina ne leswi mi nga nghena ku na lava vangeri va tiyimisele ku mi pfuna se a hi endleni so hi mhaka ku va tiyimisele ku mi pfuna a hi na nomboro ya n'wina a hi na vuxokoxoko bya n'wina Mundzuku a xikarhi ka awara ya 12 na awara ya 2 Mundzuku na nhlekani hi rhumeleni vuxokoxoko bya n'wina rhumelani vuxokoxoko bya n'wina ka nomboro leyi 065 744 3911 n'wina mi nga mi rhumela xikarhi ka awara ya 12 na awara ya 2 Mundzuku
ninhlekani. Nomboro hili 065-744-3911. Ane? Ya. Se loko mandla tani hi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi ndlela leyi n'wana kha ni tsundzuxa akaya ku wa va tsundzuka va tile a vulavula hi tatana Mdaka va tile le kaya leyi va kha va lava vuxirho bya vapapa hi ka timhaka ta vandla malembe ndzhaku va tola ku hayi na hi nga ri hayi na hi nga se za hi ku mavona ku 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi lo sala timinete ta ntsevu ntsena ku nga se ba awara ya mbirhi a amukela n'wana mingiseri lo nhlekani ndawini abaxomi papa moni beyilela lava mi nga vulavula hi vona tanihiloko nongonoko lowuwani wu tlhava timheho ta mune ta misava lava vadyondzisi ya va yingisela swinene vanhu lavaya a va yivi nkarhi wa mfumo va na leswiya hi ririmi ra vadyivanhlampfi nge ti-free period ene va wu yingisela va nga wu yingiseli va ya va wundla na siku sweswo va swi thepaku va swi tivaka leswi kombaku nongonoko wa hina wu nga ri wa Sivaraphete na Peluka na Ncindani wu le ka xiyimo xa kahle leyi ni vulavulaka yona leyi a ku ririwa hi yona ni va twile milawu byi va ku i nature a na ku ta za ni hetiseka tanihileswi na miti hi va byelaka ntumbuluko ba ku na swin'wana loko swi nga cinciki a swi cinciki ringeta ku ndla leswi na van'wani va ndlaka swona hleketa lembe rin'wani a ku hlawuriwa tihosi kun'wana hala Venda lava ka hina nga ku loya vambirhi Sivaro nda ku nghena hi leyi hi xihatla swinene loko mi kha mi vulavula hi ti-commission ka ti-commissions leti nga kona leti ni nga vulavula hi zona ni vulavula hi le ya nkarhi ya nyana ya palamente na ya le ya matlanga swilo leswi nga ku humeleleni ku komba ku a swi hisi helo i bananipa hileswaku loko loko ni ri na slate na hala xiphoriseni na ku ta mi komba tisi ku xi koho ku na lava va nga hala ka Masimula na Mkhwanazi ku na hala ku nga na Shadraka Sibiya na Robert McBride loko mina na Ncindani na Phete hi ri hala ku ta ku ri na lava nga na Manyazini hala tlhelo hala ya se leyi ni ta ku angarhelaka yona yi ni vapakunyana yi nga fana na leswi nga tshama swi humelela ka Jacob Zuma na Shapery Shake i ya nkulukumba Malema Sivara n'wina mi nga swi tivi loko mi ri na xibamu xi nga ri nawini mara hi ku tiva ka mina a mi munhu wo mi nga va na xibamu ku fika sweswi loko mina na n'wina hi famba me ni na xibamu hi ku ni tirha hi xoho ene na xi tiva na matirhiselo ya xoho loko ni teka xibamu hi ri ntlangu wun'wana na wun'wana ni nyika n'wina Sivara wa mina loko ni mi nyika xibamu mina ni mi nyika xibamu ni ka ni tiva milawu ya xibamu leyi nga ka milawu leya Act 60 ya 2000 Arms and Ammunition Act ivi ku ya khomiwa n'wina Sivaraphete mi nga tiveki xibamu mi ngo wa muhaxi ntsena ivi mina Peluka ni nga mi nyika xibamu ni tshikiwa ni vula yini na Snyman i teke xibamu a ri bodyguard ya nkulukumba Malema hi ku ya hi nawu nkulukumba Malema va pressa a ku vona va swi tivi na mapuresele ya kona kambe lexi ni khumbaka ngopfu swi ta njhani ku heteleleni va tshika nkulukumba Snyman ku sala munhu wun'we ku fana swinene na ya Jacob Zuma ku nga famba Shapery Shake ntsena se kati laya a ku fanele ku chajiwa Snyman a nga fambanga na xibamu lexi a xi nga tirha hi ku xi ndle nandzu lexi nge te pa xi vekiwa ka tibuku ta xiphorisa leswi hi swi vitanaka SAP 13 ku loko va ri le East London ekhoto loko va ka va tenga xibamu xi tshamela a xi vona jaji nkulu ku nga Olivier Manluya xibamu va tlha va teka va nyika Snyman va tlha va n'wi tshika Snyman ku famba munhu wun'we a ya tenga ri yexe se swilo leswi a swi vulavurisana hikokwalaho ka ku loko za ni yivekisa leswiwani swi vula ku lava AfriForum lava Malema leswi ni nga swi vona kulukumba Malema mina u va ku lavekeni Sivara loko vanhu va mi lavile mi nga pfumeli ku nghena eka xitlhakani ku na nkarhi wun'wana i nghenaku hikuva swi tiva ku i ta nghena hi ku i hatlisa ngopfu ko va xitlhakani mi nga languta AfriForum kasi ku na van'wana endzhaku ka AfriForum ku nga va
va Pat Khalanga na va Peluka va nga ri ma Afri Forum ku hina hi vantima swi ta tikomba se leswi vula ku hi ti 15 ta April na ti 16 ta April lembe leri loko judge luya leswi nge as sober as judge hi ririmi ra vadivahlambi o tekela nhlokweni swilo leswi nga vula hi social worker leyi a yi representa reporter ya nkulukumba Malimi na leswi nga vulavula hi re-examination ya Themba eka Ngcuka Yitovi na leswi ya swi nga vula hi muchuchisi wa vona vanhu lava nharhu la loko o swi tekela nhlokweni ku swi nga fani na unrest leyi nga tshama yi humelela ya Jacob Zuma hi July tiko ra hina ri ta tshamiseka ni vulela yini na a hi tirhiseni nawu ku fana leswi Hlahla Mkhwanazi a nga swi vula hi nga languti n'wina siva ra nawu tirhela munhu wun'we wu nga tirhi kun'wana la ka mina la loko ni ku langutile ku mi ya languta loko mo vusa van'wana nandzu lowu Malimi a nga wu endla laya mina a ni si wu twisisa kahle a ni si wu vona kahle a ni ta wu twisisa loko Sinemani a nga tshikiwangi na yena Sinemani i fana na Judas Iscariot hi ku swa endleka leswa Judas Iscariot vete hi ta n'wi tsontswa hi ku vanhu lava va fana na machayina va Yesu hi nga ta ka mi nga n'wi tivi hi majuda i fane a ti langutela nkulukumba Malimi hi ku lexi tlhaka lexi a ko va politiki ntsena ni mi ta hleketa loko nkulukumba Jacob Zuma a n'wi tekela vanhu vo fana na Dali Mpofu na Afloto Xivambu na Ndlozi dokodela Ndlozi leswiya swi komba ku nkulukumba lowa Malimi i na matimba loko munhu a ri na matimba swi nge endleki i nga laviwi nemetweni inkomu swi va 100 kulo sala aka ha salangi i awara ya mbirhi henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nongoroko lowu humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasi mina ni Khalanga Pat Mathebula hi hlangana na nongoroko lowu nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM dzuma na mina nongoroko lowu nga ta landzela hi rito ra Ike Ngobeni hlekana wa n'wina vilonenani tata eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela